بالافرین رژیما سوریه دما دمها ایلونا 2015 ده باجار حلب بومباردمان دکرن روکتک نزیک مالا علی دکوه و کوریوی 6 سالی محمد علی هر دو لنگین خوش دست ده هروها کچکین وین جیوین 4 سالی جینن و بیان و روانا 3 سالی جی جلاشین خو بریندار دبن مالباتا اتی علی پشتی بویر زاروکن خو هل دگرن و تین لنافچه ریحانله احاطه ترکیه بجهد بن باوی زاروکان اتی علی وها بحث روش و سرپیهات یاخد که 1 ايلول یکی ایلون 2015 زاروکان لمالی تاشتید خوارن و روکیتک 10 متران لنیزی مالی کت پرچین و روکیتی در باسی ناف مالی بون هر دو لنگین محمد جی بون زاروکان لودایا دن تاشتید خوارن چند پرچین روکیتی لوانجی کتن پرچت زکیوی دایا افجید زکیوی لنگیوی و دستیوی دایا عملیات جیره پیوسته پرچک دموفکن پشتاوی دهیا 3 عملیات جیره پیوستن عمره 6 سنين ونص. محمد علی 6 سالی جی دخوازه کولنگه کی پروتست واته دستکر جیره بیدانین و جاره کدن بکار ببچه دبستان و پارکان خودیه مالا هفکاری کرنا سوریان عبدالله موساجي كو خدي لوي مالبادي دركتنا وها بحث آلي كاري كرنا خدكا دار عامي لكل الأخوة السوريين اف مال پێشوازیە هەموو سووریان دکە و نەگرێدای تە ئالیەکیە ئەم هەر سێدانên خواردنê پێشکەشی وان دکن سپاس خودێرە ji bo ku xelk li otêlan an jî li parkan ranezên em dikarin çil kesî vehewînin ev malbat ku hemû birîndarin li otêlê radizan û ji cihekî dûr hatine spas ji xwedê haya wan ji me çêbû û berê xwe daneme پشتی دەستپێکردنا شەڕێ لە ناف سووریێ di sala 2011 da wek malbata Elî bi hezaran kes koçber û derbeder bûn û her yek çîrokek û serpêhatiyeka wan a cuda heye.